Vice-Ministro Saudi Luis Lobato halau visita serviço ao Hospital Nacional Guido Valadares iha semanane. Iha nia visita Vice-Ministro Saudi Mos hakat kedas ba hospital nia dapur no consegue identifica problema balun hanesan cozinha sira fahahan ba paciente la usa kanuru no kopo. Além dene, Vice-Ministro Saudi considera hahan sira la tweet padrão no menu nutrição nian. Na segunda visita, hamai uluk paciente sira tahu kanuru ho kopo ba paciente sira. Haruka paciente sira lori kopo kanuru mai suma. Hagusu a companhia atu bele tahu kanuru bahan paciente sira pasira belha. Atu tahu kopo. Fulan tolu hat liba. On hamai cek kila fale, mos na fating. Lahir mudansa. Aku sona tu tahu fahamba pessoal da saúde no serviço hospital, lancheida, mas harian saladun dia. Aku sona basir na beteng, atbel hadiah lancheida ne, atbel fohan ema untuk servidores do hospital ne lancheida ke dia. Se ita ihe osang iteng ke fo halo buat dia, parahan dia buat servidores sila. Tambah hahane mos ita ne besimu hahane ita ihe dignidade atuhan. Ita simu hahan los tambah ita labelha ita hahan. Pas kalai saya iha governo fo hahan baita los tambah ita hahan ya uma. Ototo iha hahan ya uma. Tapi hahan be fo baita tengki iha dignidade ne. Label fo itu marain da ho tempe pedaço kida ho tahu pedaço kida haru kahan lai. Ne labele. Vice-Ministro Saudi lamenta o problema ne nonia haruka companhia atu troca menuahan ba paciente sira nebe nia considera la iha mudança. Almeida dos Santos, Laberto da Silva, Yemen.